hvala što ste došli na našu preskonferenciju uoči sutrašnje utakmice polufinale Hrvatskog kupa koja se odigrava između Lokomotive i Hajduka. Utakmica je na Kranjčevićevoj u 17:30 sati, a u samoj utakmici će naš trener gospodin Tomić. Dobar dan svima. Evo, nismo imali nekako puno vremena za proslaviti ovu veliku pobjedu sa Dinamom i eto, čeka nas sada jedna, rekao bih, utakmica sezone, to sam i najavljivao kad sam dolazio. Prije što počnemo pričati o utakmici, rekao bih da se prvenstveno moramo zahvaliti treneru Mariju Tokiću što je doveo ovu ekipu do polufinala kupa, a ja kao novi trener nadam se da ću odvesti do samog kraja. Utakmica nam je po nama jako bitna, tako da protivnik je Hajduk koji je isto ekipa koja se trenutno nalazi u dobroj formi, međutim uvjerenja sam da ovakve utakmice su, kako se kaže, doslovno 50-50 i da u Kranjčeviću imamo mi svoje izglede za prolazak. Stanje u ekipi je fantastično nakon pobjede s Dinamom i nadam se da ćemo sad tu neku pozitivnu energiju usredotočiti na tu sutrašnju utakmicu i mislim da imamo svoje šanse. Imate li pitanje? Evo, kako vam gleda Hajduk bez Ohanze i Ercega? Recimo, ostali su bez dva najbolja napadača, najbolja strelca. Kako vam sad izgleda novi Hajduk? Pa, rekao bih, sad ne znam očivati Almeida, rekao bih da Hajduk, pogotovo bez Ohanze, izgleda drugčije. Naravno, Erceg je radio svoju veliku razliku na terenu, na toj poziciji krivnog napadača, međutim nekog uvjerenja sam da je Ohanza bio taj igrač koji je njima stvarno jako puno značio. Tako da to nekako, mislim, drugčiji Hajduk nego što je bio na početku ove sezone ili krajem prošle sezone. Tako da, ali mislim, generalno Hajduk je dosta uložio u ovu ekipu, stvarno su potrošili dosta sredstava da dođu do samog kraja u kupu i da budu što bliži Dinamu u utrci za samog prvaka. Tako da, kažem, imaju svoj kvalitet, međutim, u jednoj utakmici se puno toga može desiti. Koliko će ova utakmica biti drugčija od utakmice s Dinamom? Pa, sigurno će biti drugčija, međutim, prvenstveno ovisi o samom terenu. Kako će to izgledati, Maksim je bio stvarno u vrhunskom izdanju, mislim na teren. Kranjčevića ne znam, ali mislim da će detalje odlučiti na toj utakmici, ko bude koncentriraniji, ko bude sigurniji u tim nekim završenim odigravanjima ili u samim prekidima, mislim da će taj izaći kao pobjednik. Što se tiče sastava promjena u odnosu na Dinamo? Pa, naš kadar nije nekako toliko širok da mi imamo toliko igrača da možemo izrotirati. Naravno da igrači koji su napustili utakmicu Dinama zbog tih kartona se vraćaju u kadar, tako da sigurno će doći do par promjena, sad na današnjem trenu ćemo još sve to odlučiti. Koja je situacija sa Šoljićem? Pa da, Šoljić je nekako prije utakmice sa Dinamom. To je stvarno malo zadalo glavobolju jer je se ozlijedio na zadnjem treningu prije utakmice protiv Dinama i propustio je večerašnji trening i tako da to malo zadalo glavobolju jer on je jako bitan naš igrač. Međutim, u toku današnjeg dana i sutra ujutro ćemo procijeniti je li spreman za početak. Odigrali ste dvije utakmice dosta visokoj razini. S obzirom na mladost momčadi, da li možete i preći u ovu? A to će biti sutra. Ja se nadam da oni mogu to ponoviti, jer su fizički stvarno na dobrom nivou su. Sad je samo stvar i vjerujem se da će pristupi biti pravi, tako da ja se nadam da ekipa može ponoviti i treću utakmicu protiv naših najboljih ekipa na visokom nivou. Su već kod te mladosti, postoji strah da ne polete nakon ove pobjede protiv Dinama? Pa, tu sam ja da ih malo, kako se kaže, smirim, međutim, već smo
u autobusu sa Maksimira prema Kajzerci, već sam ih upozorio da je to sve što se desilo na Maksimiru, to je kraj i jednostavno od jučerašnjeg treninga smo apsolutno to zaboravili i kažem, fokusiramo se na utakmicu koja svima njima, a i meni osobno može nekako usmjeriti karijeru. Prije se to polufinale kupe bilo na 2 utakmice, sad jedna. Kakav je vaš stav u tome? To bolji ili... Pa nisam baš puno o tome, iskreno kažem, razmišljao, ali da su 2 bile, možda nekako više bilo fair, pa u 2 utakmice koje je bolji da ide dalje, međutim, kažem, takva su pravila kompozicije, ali, kažem, u jednoj utakmici sve se može desiti, ali ipak u dvije se ipak vidi ko je bolji. Poznajete Kopića, možda sa akademije? Pa naravno, mi su vršnjaci. Da. Šta mislite kako je njemu sad tamo pod velikim pritiskom? Njemu je isto ova utakmica zapravo biti ili ne biti? Pa čim se trener Hajduka, naravno da ste pod ogromnim pritiskom i očekivanja su strahovita, pogotovo kad Hajduk koji živi praktički od trofeja i titula i naravno ako ih nema da su svi nervozni. Tako da je sigurno da je njima apsolutno puno veći pritisak nego nama. Imate li još možda pitanja ili je to sve za danas? Ok, onda vam hvala i vidimo se sutra. Sretno. Hvala.